Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41, ivugira kandi ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:30 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Ferenga Kwaya. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru twabateguriye kuri uyu wa kane tariki 12 z'ukwezi kwa 12 mu bihumbi 2024. Mu muhango wo kurahiza umukuru w'urukiko rw'ikirenga, umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yongeye gushyira mu majwi abo yavuze yuko bagifite ingengabitekerezo y'amacakubiri ageza no kwambura ubuzima abarokotse jenoside. Amategeko agomba gukora, nadakora azakora ibindi. Ndabyatuye nababwiye buri wese anyumve. Mu Burundi ho hashize iminsi 8 musitanteri wa komine Ntahangwa uri mu mujyi wa Bujumbura afashe ingingo yo gufunga ibibanza 25 bifatwa nk'ibidakwije ibyangombwa bigizwe n'unywero, amazu y'umuriro hamwe n'amazu yakira abagenzi bafite amikoro make. Banyiraza ariko baramagana iyo ngingo. Yafashe ingingo gihuti yabandiye kwanza agakoresha inama tukabaza tukamwitaba akatwereka ibyo byagukosora kuko nta vyera ngo de hari bitanda byashaje tukabikurayo tukabona bishasha tukasubiriza kugira ngo natwe twakira abakiriya tubona yuko natwe banezere kuko banezera tunezerewe. Amerika yatangaje abantu 4 bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakoze ibyaha byakorewe mu ntambara, ivuga yuko ngo izaha igihembo kigera kuri miliyoni 5 z'amadolari y'Amerika umuntu wese uzatanga amakuru yatuma batabwa muri yombi. Tubafitiye n'ikinamico runana muri bino biganiro biyobowe na Jacques Niyitegeka. Umukuru wa Amerika Joe Biden ari kugabanya ibihano by'abantu bagera ku 1500. Iki kikaba ari cyo gikorwa kinini gikozwe mu munsi umwe mu mateka ya Amerika yo muri iki gihe mu rwego rwo guha imbabazi imfungwa. Benshi bari mu barekuwe igihe cya Covid bakajya kwifungirana mu ngo zabo. Abanyamerika 39 barahabwa imbabazi. Bose bahamijwe ibyaha bitari mu bwicanyi hamwe no gufatanwa urumogi. Bamwe bari abakozi ba leta batubahirije amategeko ya gisirikare igihe bahanaga imyitwarire y'abakora imibonano mpuzabitsina babisangiye. Abantu babarirwa mu majana bakoze urugendo mu mihanda y'i Damasco ku murwa mukuru wa Syria igihe habaga imihango yo gushyingura impirimbanyi Mazen al-Hamada. Abo bantu bari barakaye bakaba bagendaga basaba ubutabera. Umurambo wakorewe iyicarubozo w'iyo mpirimbanyi yaneguraga ubutegetsi wabonetse muri gereza yo mu mujyi wa Saidnaya hashize umunsi umwe gusa Perezida Assad ahunze. Mazen al-Hamada yabanje gufungwa mu 2011 aza kurekurwa nyuma y'imyaka 2 ahungira mu Burayi aho yerekanye amashusho y'ukuntu yafashwe ku ngufu akanahohoterwa. Yasubiye muri Syria mu 2020 nyuma yaho bumvikaniye yuko ahawe imbabazi ariko agezeyo ahita atabwa muri yombi. Umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yongeye gushyira mu majwi abo yavuze yuko bagifite ingengabitekerezo y'amacakubiri ageza no kwambura ubuzima abarokotse jenoside. Mu muhango wo kurahiza umukuru w'urukiko rw'ikirenga Madame Domitille Mukantaganzwa, Perezida Kagame yasabye yuko ubutabera bwahagarika ibi bikorwa byibasira abarokotse, bitaba ibyo hakagira ikindi gikorwa nubwo atavuze icyo ari cyo. Hashize iminsi havugwa abantu bapfa bikemezwa yuko ari abacitse ku icumu, cyakora nta manza zari zabaho ngo zemeze yuko ari cyo bazira nubwo hari abamaze gutabwa muri yombi. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa i Kigali. Mwijwi ryumvikanamo bukana umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yatunze agatoki abantu b'imbere mu gihugu cyangwa mu mahanga atavuze amazina ariko yemeje ko bakirangwa n'ingengabitekerezo ya jenoside. Hari ku nshuro ya kabiri mu gihe kitarenze ukwezi umukuru w'igihugu avuga kuri iki kibazo.
ni nyuma y'imfu zimaze igihe zivugwa mu duce dutandukanye tw'igihugu, bikemezwa ko zibasira abarokotse jenoside yakorewe abatutsi imbere y'abagize inteko ishinga amategeko, abandi bategetsi b'igihugu ndetse n'umukuru w'urukiko rw'ikirenga wari umaze kurahira. Paul Kagame yavuze ko amategeko agomba kugira icyo akora kuri iki kibazo, kandi ngo bitinze kuba hagira ikindi gikorwa, ariko atavuze icyo ari cyo. Amategeko agomba gukora, nadakora hazakora ibindi. Ndabyatuye nababwiye, buri wese anyumve, igomba guhagarara. Aba bandi bakinisha politike bakavuga amagambo araho, abari hanze, abari mu gihugu, bafatanije ndetse bikajyamo n'amahanga akasa naho agiye kubigira ubusa. Ntabwo turi ubusa, ntabwo ubutabera mvuga bukwiriye kuba buriho bwahinduka ubusa. Hari abatawe muri yombi bifitanye isano n'iyicwa ry'aba bantu, cyakora imanza nyirizi nazo ntiziraba ngo zemeze neza ikiri inyuma y'izi mfu. Ntitwashoboye kubona abahagarariye umuryango Ibuka ngo batubwire imibare ya none y'abishwe bazira ko ari abarokotse jenoside, ariko mu kwezi gushize uyu muryango wavugaga ko abishwe mu bihe bya vuba aha bagera ku 8. Ubwo yari amaze kurahira, umukuru w'urukiko rw'ikirenga Madame Domitira Mukantaganzwa nawe yavuze ko azi neza uburemere bw'inshingano zimutegereje. Turabizeza ko inshingano mwaduhaye tuzumva neza kandi ko tuzazisohoza uko bikwiye. Tuzaharanira guha Abanyarwanda n'abaturarwanda ubutabera buboneye kandi butanzwe mu gihe gikwiye, dore ko ubutabera butinze bufatwa nk'ubutatanzwe. Tuzakora uko dushoboye kugira ngo ubutabera dutanga burusheho gukomeza kugirirwa icyizere. Madame Mukantaganzwa si mushya mu nzego z'ubutabera, kuko ari we wayoboye urwego rw'inkiko gacaca kuva rutangiye mu mwaka wa 2002 kugeza mu mwaka wa 2012 ubwo zafungaga imiryango. Yanabaye kandi umukuru wa komisiyo ishinzwe kuvugurura itegeko nshinga n'andi mategeko. Amerika yo yatangaje abantu 4 bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakoze ibyaha byakorewe mu ntambara. Ivuga yuko izaha igihembo kigera kuri miliyoni 5 z'amadolari y'Amerika umuntu wese uzatanga amakuru yatuma batabwa muri yombi. Abo ni Evariste Ilunga Lumo, Merove Mutombo, Gerard Kabongo hamwe na Jean Kutenulo Badibanga. Basanzwe bashakishwa n'urukiko rwa gisirikare rwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu birego babarega harimo ibyaha byakorewe mu ntambara, mu bwicanyi bwahitanye umunyamerika, inzobere y'umuryango w'abibumbye Michael Sharp na mugenzi we hamwe n'abanyekongo 3 babafashaga. Ibyo byaha byakozwe mu 2017. Ni inkuru mugezwaho na Yvette Kabatesi. Itangazo rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga rivuga ko Michael Sharp wari umunyamerika wakoze mu bikorwa by'ubutabazi igihe kirekire na Zaida Maria Catalan wari ufite ubwene igihugu bubiri bwa Suède na Chili bishwe bariho bakora iperereza mu karere ka Kasai ku bibazo by'intambara hagati y'imitwe ya gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe witwaje intwaro ndetse no kubivugwa byo gukwepa ibihano bya ONU. N'ubwa mbere hashizweho ibihembo bikozwe muri gahunda y'isi y'ibihembo bigamije ubutabera mu rubanza ruvugwa mu ibyaha by'intambara rubereye mu gihugu imbere. Itangazo kandi rikomeza rivuga ko ari ngombwa ko hamenyekana aho Rumu, Mutombo, Kabongo na Badinga baherereye bagashikirizwa urukiko rwa gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo babazwe ibyaha baregwa. Abantu bose bafite uruhare muri izo mvururu ngo bagombye kumenya ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyemeje guharanira ubutabera no guhana abakora mabi harimo n'ibikorerwa abaturage baho ndetse n'abayobozi b'inzego z'ubutabazi. Binyuze muri gahunda yiswe ibihembo mpuzamahanga bigamije ubutabera, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika igena igihembo kigera kuri miliyoni 5 z'amadolari ku muntu utanze amakuru ashobora gutuma bafata, bohereza cyangwa bahamya icyaha bamwe mu banyamahanga bashakishwa n'ubutabera kubera ibyaha by'intambara, itsembabwoko cyangwa ibyaha byibasira inyoko muntu. Saa 10:38 ku masaha yo mu Rwanda ya hano mu Bwongereza. Mu Rwanda ho ubu no mu Burundi tugeze saa 12:39. Mbibutse yuko mukurikira insamizi ya BBC no kuri Kisoro FM muri Uganda.
tujye mu Burundi. Iminsi 8 iruzuye kuva aho musitanteri wa komine Ntahangwa aho ni mu mujyi wa Bujumbura afashe ingingo yo gufunga ibibanza 25 bifatwa nk'ibidakwije ibyangombwa bigizwe n'utubari, amazu y'uburiro hamwe n'amazu yakira abagenzi bafite amikoro make. Mu rwandiko yashyize ahagaragara, Ernest Niyonzima asobanura yuko byahagaritswe kugira ngo barwanye ikwirakwira ry'ikiza cy'ibihara by'inkende Mpox, avuga yuko ngo kiri ku murindi uteye ubwoba. Ba nyir'ibyo bibanza baramagana iyo ngingo, bakavuga yuko yafashwe gihutihuti batagishijwe inama. Baravuga yuko bibateje igihombo gihanitse ku buryo basaba yuko iyo ngingo yahagarikwa. Ni inkuru ya Gildas Yihundimpundu i Bujumbura. Twasiga amarangi, twafite isuku indani, hari barakoropa. Aha ni mu kibanza kimwe cyahora cakira ingenzi cyitwa Guest House Muhira, giherutse kugarwa muri zone Kamenge. Umwe mu baharongoye ariko arakurikirana ibikorwa byo gusuzuma ibitanda, gusiga impome, gusukura no gukubura uduce twose kugira bisunga ibisabwa n'ubuyobozi bwa komine Ntahangwa. Uyu mugabo bigaragara ko atanezerewe, twaganiriye arambwira ingene vyagenze. Ibintu vyabaye kwa gatatu w'indwi iheze, aho mu bucagucagu twazindukiye tubona musani wa komine Ntahangwa na musani twari gipolisi mu komine Ntahangwa n'abajejwe intwaro ku mitumba baza bakura abantu bari mu vyumba babatwara ngo bagiye kubapima ngo ingwara y'urukoshigwe rw'igihererwe by'intoza v'inkende. Twe twari tuzi yuko batwaye kubapima hanyuma bakomeye babandanye ubuzima bwabo. Ubwo twace tubona yuko bacashaka amagufuri ku mahoteli yose yitwa mato y'abantu bafite amikoro mato. Ibibanza by'ubugawe byose hamwe ni 25 vyafashwe nk'ibidakwije ibyangombwa, bikaba bigizwe hanini n'ubunywero, uburiro n'amazu yakira ingenzi. Ingingo yo kuvyugara yafashwe na musitanteri wa komine Ntahangwa Ernest Niyonzima kwigenekerezo rya 3 kwezi kwa 11 mu mwaka. Yasiguye ko ari mu ntumbero yo kurwanya irandagata ry'ingwara y'ibihere vy'inkende Mpox, yemeza ko riri ku murindo udasanzwe. Yamara abafatiwe ingingo ntibashima ingene kino gikorwa cakozwe. Yafashe ingingo gihutihuti, yabandiye kwanza agakoresha inama, tukabanza tukamwitaba akatwereka ivyo byagukosora kuko nta vyera ngo de. Hari bitanda byashaje tukabikurayo, tukabenda bishasha tukasubiriza kugira ngo natwe twakira abakiriya tubona yuko natwe banezere, kuko banezera tunezerewe. Je kuva kwa gatatu heze maze guhomba miliyoni 4,240. Nko ku metero 300 za Guest House Muhira hari kindi kibanza cakira ingenzi cugawe, cyo gifatanye n'ubunywero. Twasanze hari kigufuri, uhakorera yarahagaze hirya yijiriwe. Inzoga zose zirabitse ziri ngaho zirabizi. Aha dufise abakozi 4 bose baricara ngaho ku munsi wa 15,000 bateka baterura barya aho kuryama gusa. Ashobora mbone nini gose bakanye n'inzo nawe ashaka amafaranga umva kari ngorane turapanze. Bene ibibanza byugawe basaba ko bashirwa imbere ibiganiro gutyo bakabandanya bakora. Kuri uwa gatatu nararondeye musitanteri wa komine Ntahangwa kugira gire ica bivuze ko acampa isango ry'uno munsi. Uno munsi naho yambwiye ko atari hafi. Kuva ingwara y'ibihara vy'inkende yadutse mu Burundi mu kwezi kw'indwi uwo mwaka, abamaze kuyandura mu gihugu cose gushika kuri uwa kabiri baba 3,000. Muri aba abarenga 1,500 batowe mu gisagara ca Bujumbura. Komine Ntahangwa yonyene ikaba ifisemwo 982. Abarwanyi b'Ikisilamu bagabye ibindi bitero mu burengerazuba bwa Nigeri umunsi umwe nyuma yaho abasirikare babarirwa mu mirongo hamwe n'abaturage biciwe. Amakuru ava mu ntara ya Tiraberi aravuga yuko ejo kwa gatatu umudugudu wose wa Libiri watwitswe ugashira. Igisirikare cya Niger kirahakana amakuru avuga yuko abasirikare bacyo bagera kuri 90 n'abaturage barenga 40 baguye muri icyo gitero cyabaye kwa kabiri. Hari n'amakuru yemeza yuko mu kindi gitero haguye abasirikare bagera ku 10. Mbere yuko tujya mu ikinamico runana, umva uburyo bushya twabazaniye muzajya mukurikira amakuru yacu. Samirana radio yacu dukunda cyane. Guhera uyu munsi ushobora gutangira gukurikira kuri WhatsApp yawe amakuru yo ku rubuga rwacu rwa internet bbcgahuza.com akimara gutangazwa. Kugira ngo uyagereho, fungura WhatsApp yawe, ujye handitse mu Cyongereza updates hasi ibumoso, maze ujye hejuru mu ishakiro wandikemo BBC News Gahuza, hanyuma ukande ahanditse mu Cyongereza follow. BBC Gahuza Miryango. Hari abamaze kugera kuri urwo rubuga rwacu, nawe ntutangwe. Reka noneho duha umwanya ikinamico urunana. Ngorwo runana rusobetse imisango y'abasangiye ingendo.
abanyeshuri ba GS Nyarurembo bakereye kumurika ibihangano byabo muri gahunda yo kubungabunga ibidukikije. Agnes we ngo ntagishaka kuvugana na Chris. Nurunana. Kubera iki se nta muntu ashaka kuvugisha mama? Ariko ntukigire icyo shyaka. Ubu si ibibazo ari murabiyobewe. Nubuse nturafungura telefone ngo abantu baguhamagaranye. Bampamagara se bambaza iki? Abantu se babura bakubaza iki? Reba nk'ubu titreri yarakubuze. Atarakabumubura inshuro ibihumbi aramuhamagara se ngo amubwire iki? Uriya mugome gusa wambaye umugomo. Umuntu mutavuganye ntiwamenye icyo gushakira mama. Nyine nabimenye ko yamubuze kubera ko yamuhamagaye ntamubone. Ariko ushobora gusanga ari n'abandi bamuhamagaye nabo bakamubura nyine bingira akamaro. Kuri ubu nta muntu wingira akamaro ukiri mu buzima bwanjye wambura ngo mpangayike shyaka. N'uwo titirere wanyu rwose ibyo ashaka kumbwira abigutume n'ubundi niwe wasanzwe atuma. N'ibyambere niwe yabitumye. N'ubundi yantumye nyine ngo nkubwire ko ashaka ko muhuru uyu munsi nimugoroba mukagira ibyo muganira. Arakaganira n'iminsi arakagenda azabona arakamanuka umusozi igicuri arakabona rubi araganira nawe se ngo amurongore araganira nawe se ngo amukize intimba yamuteye araganira nawe se ngo bigende biti mwirasi gusa yegora ku mugani wa mama se ndajya kuganira nawe ngo bimarire iki kuko n'ubundi mwanzuro amaze kuwufata arashaka kumurikira rero se ngo ambwire ko ariwe bagiye kurushinga. Icyo nyine ashaka kukubwira sinakimenya ariko numva niba ari we rwose wifuje ko muganira utabyanga. Ubu se icyo tuganira n'iki shyaka? Ariko nanone mu buryo bwo kwiyubaha no kwihagararaho wahagenda ukumva ibyo akubwira rwose kuko n'ubundi ntabwo yagukubita. Hanyuma se ngo arashaka ko duhurira hehe ubundi? Aro mureka twumvikane muceceke. Murakoze gutuza. Mbanje kubashimira mwese mwaje kwifatanya natwe muri iki gikorwa cyo gutera ibiti muri iki kigo ndetse no mu nkengero zacyo. Rega ibidukikije n'ubuzima. N'ubuzima rwose. Ntabwo mubeshye pe. Twateye ibiti rero bigera kuri 200. Nibyo kwishimira cyane. Ariko mbere ya byose ndashima Imana data we yadushoboje kubikora. Ku bwacu rero nk'abana b'abantu ntacyo twari kwishoboza ariko kubera Imana yabikoze ndagira ngo mumpere Imana amashyi. Ubu rero tugeze mu mwanya wo kureba no kumva ibihangano byacu. Bibumbatiye ubutumwa bwo kwita ku bidukikije. Murifuza ko duhera ku kihe cyiciro? Duhere ku muziki, ku mbyino, imivugo cyangwa ikinamico? Ubwo munaniwe kumvikana rero ubwo ngiye kubahitiramo. Tugiye guhera kuki? Ku ndirimbo. Turakurikizaho iki? Turakurikizaho umuvugo. Urwenya. Imbyino za kizungu ni za kinyarwanda. Hanyuma turaza gusoreza kwikinamico n'urwenya. Uyu mwanya rero reka dutangire kuri Muzara. Muzara ni umunyeshuri yiga mu mashuri abanza yabashije kudukorera indirimbo nziza cyane idukangurira kwita ku bidukikije. Muzara navuganye na papa kaza kumvugiriza ingoma none ndabona ataragera hano. Nta kibazo rwose biremeye kuririmba ingoma itarimo. Icyangombwa nuko twumva ubutumwa watugeneye. Kandi ingoma ari yihijyana. Ndategereza papa mukanya arabageza. Aha, Muzara ati sinaririmba ntafite papa ngo amvugirize ingoma. Reka tumuhe uburenganzira bwe. Noneho tugiye mu kindi cyiciro cy'imivugo. Abo mu mivugo muriteguye? Obama. Amashyi menshi cyane kuri Obama. Obama rwose atambuke azanye imbere yanyu. Mwana atwike wimanukire. Igira imbere sha Obama. Akoze umushinga kinati. Yewe nakoze agashaka ko gucuruza amandazi. Mu by'ukuri rero mbona bigenda. Ariko abakira bambira ko byaba byiza kize mu icyayi amata cyangwa igikoma.
inama bakugira ni nziza rwose Nadine. Kugira ngo uje ashaka irindazi abone n'icyo arisomeza uzi ko ari byo. nanjye simbyanga ahubwo ikibazo ni ubushobozi. niyo mpamvu mbonye Stefano ndavuga ngo reka mubaze niba hari icyo yamfasha nkagura ubucuruzi bwanjye noneho nkagabanya no kumubera umutwaro. icyayi n'amata nzayashaka nyaguhe. uzi si ikiro kimwe cy'isukari amajyana udufungo nka 2 n'akajerekani ka litiro 5 z'amata. ikibazo si ibyo rega ibyo nanjye nabyibonera. ikibazo gikomeye ni ukuntu udutebe abakiriya bajya bicaraho akameza teremusi nyine ibikoresho by'ibanze byo kwifashisha. ko tuvuga n'ibikombe ibyo si urumva byavuyeho aka kanya. aya ibikoresho birahenda ntabyo nabona rwose. yego birahenda ariko bikwiye kubikoze gutyo waba ukemuye ikibazo mu buryo burambye. maze gufatisha ntangiye kubona amafaranga n'umwana wanjye naza kumutwara akareka kwirirwa imbere ya nyamareza amutera isesero. aterwa amacumu acanye ntukamvuge wandayawe. wese uyu yateye aturutse koko. Stefa umusinga ufashe ubusinga ifatiye mfashe irutse nk'abana by'ukumenengana ngo ugiye mu kazi kumva waraye urota indaya zawe. ndakwemye nyiramari ukunda kunyita indaya ntakwihorera ariko igihe kimwe nzakoreka ko ndi indaya byanyara. nta soni uratinyuka ukanavuga ngo ni ukuri imbere ya Stefano. nta soni reka urwo rutwara nta soni kariya kana rwose mwahaye kuvugiriza ingoma Muzara umva nagaswa pe ntabwo kazi kuvuza ingoma. nibyo rwose ashobora kuba atazi kuyivuza nkawe ariko hano twaje kumva ubutumwa abana batugeneye bujyanye no kwita ku bidukikije ari nako tunarebamo impano z'abana. ikibazo rero ashobora gutuma umwana wanjye aririmba nabi kubera kumuvugiriza ingoma nabi. rwose mukwiye kureka nkifashiriza umwana. oya Pascal tuza rwose reka kuderanja abana. ibi ni ibihangano by'abana bigomba gukorwa n'abana. Muzara ngaho tangira uturirimbire sha. nutema kimwe gutera bibiri banyeshuri nimwumva akamaro k'igiti. igipapayi cyangwa se voka munyeshuri kuva ku giti. ariko aba banyeshuri ko batizihirwa ra ubwo mwakomye amashyi koko murumva indirimbo Muzara ari kuririmba atari original. ntabwo ari original koko umuvugiriza amashyi rwose. mwana wanjye kabisa. nutema kimwe gutera bibiri banyeshuri bakamaro k'igiti. nurya umwembe cyangwa irindazi munyeshuri buka kuriva ku giti. ariko sha Muzara niko Muzara nze ngukubitira aho ngaho koko irindazi sinakubwiye ko iritava ku giti bariteka mu mavuta. ariko naryo riraryoha papa. Pascal uri kubangamira umwana umubuza kwerekana ibihangano bye. urumva mureke avuga ibyo yateguye. ariko mugi uzi kwigisha umwana udafata rwose ukuntu bibabaza. iyi ndirimbo twajyaga tuyiririmba twagiye kwizihiza umunsi wahariwe kwita ku bidukikije ikaba nziza ikaryoha kubi. none reba umwana arantengushye atangiye kuririmba ibyo ntamwigishije. nyine niyo mpamvu ari umwana mureke akora uko abizi uze kumukosora arangije. rata Muzara niba indirimbo yawe itararangira komeza uturirimbire sha. nutema kimwe gitera bibiri banyeshuri bakamaro k'igiti. nutema kimwe gitera bibiri banyeshuri nimwumva akamaro k'igiti. ego mana yanjye ese ubwiye basitereye iki umugeri Stefa? ni wowe ukurikiraho. guterwa umugeri se wenyine se? iri joro ngiye kugukubita ngukubite ku buryo ubushege bwose bugushiraho. niba wiyemeje ko ugomba kunkubita umpora ubusa ndahari nditeguye ihondagure. ukuva ko kunsebereza mu kabari byarangire hariya rero. ariko si kuvuga ngo nagusebeje wowe uri ngewe wari gukora iki? ibaze kubona umugabo wari kumwe n'indaya kandi ubizi ko nta kindi kibahuza atari ukumuha amafaranga. amafaranga se nari nyafite? nabwirwa ari iki niba uyafite cyangwa se utayafite.
hari umunsi wari wayagira ngo wibwirize ugire icyo ukemura tutabanje kuvuza induru. noneho uyu munsi wahisemo kuza kuvugiriza induru mu kabari hagati mu ikoraniro ry'abagabo ugatinyuka uravuga ngo mfatanye indaya koko. ese ikibazo ni uko nabivugiye mu kabari cyangwa ikibazo ni amafaranga uyiha? ese ayo mafaranga uvuga uwafashe nyamuha? ntagufata se wari urimo uvugana iki nawe mudakorana? ubu se ntagaramye mu nzu ukodesha buri kwezi sinzi niba utaranayimuguriye. muranyumvira? ntarimo acuruza igishoro wamuhaye none ngo navuze mbizire. ibyo uvuga rero nibyo ugiye gusubiramo kandi ukavuga n'uwo bikubwiye. wakabayeho kana niba ibyo bakuvuze ari byo cyangwa atari byo naho kumbaza wabimbwiye byo ntacyo bimaze. birakimaze kuko mu kanya nimara kugukosora urafata umwanzuro mwiza wo kutazongera kwemera amabwire. hasoni urankubita? ndagukubita nyine. reka rero nkubwire Stefano dore ko wamenyereye kunkubita nk'aho ndi igiti kitababara. uramutse unkubise mbyuka mu gitondo nsanga kiriya cyana cya Nadine nawe gishyiriye nyina ntaho nzajya nirirwa ncika amaboko ngishakira icyo cyoreza ngo nutaha nkubita kubera nyina. nibyo n'agasuzuguro hasoni. ntugena abava nabo binjira mu rugo rwanjye rwanjije hasoni. ongera ko farungi ndagukubita kugera mu gitondo. Agi ko numva wagira ngo ntabwo ari wowe usanzwe wagize ibibazo bikomeye gutyo bikubuza amahoro mu mutima uricara urabyihererana. wagira ngo mbibwire nde? none se ubu nimba dukundana ukaba udashobora kumbwira ibibazo ufite ubwo urukundo rwacu rwaba rumaze iki? uvuze ngo iki? uvuze ngo niba tugira dute? hari icyo nibeshye se ntabwo dukundana cyangwa ntabwo ubyumvise neza? Kiri mbwira icyo wampamagariye nitahire rega. wa mugani reka nkubwire icyo naguhamagariye icyo kibazo wenda tuzagishakira undi munsi. Agnes rero tumaze igihe tuziranye ibyo simbitindaho. twageze aho dukundana tugenda tumenyana gahoro gahoro kugeza uyu munsi aho. kugeza uyu munsi ubwo bigenze bite? kugeza uyu munsi aho dukwiye kubishyira ku mugaragaro abantu bose bakabibona ndetse byaba ngombwa tukanarushinga. Kiri kumva urambwiye ngo tukarushinga? Agi Karame. Agnes ubaye iki? nyine nakwibeshye wose ntabwo witeguye kurushingana nanjye ufite undi se mufitanye iyo gahunda atari njye? nuko ntazi ukuntu naringize akantu k'agaserere ariko ntacyo nabambwira ngo uteze yombi. Kiri warambwiye ngo tukwiye kurushinga? ndumva umwaka utaha ukwiye gusiga tumaze gusezerana mu murenge bivuze ko byibuze mu mpera z'uyu naba naje kugusaba iwanyu. Chris wanjye ibyo umbwiye se wabiteguye kumbwira koko Kiri? Oh my god Kiri, I love you so much. ndagukunda Chris wanjye, ndagukunda sana. Je t'aime beaucoup. Oh mon Dieu, je t'aime. uravuze ngo umuhango wo gusaba no gukwa ngo ukaba mu mpera z'uyu mwaka. Je t'aime beaucoup Chris. Oh mon Dieu. Oh god. niko nabiteguye kereka nimba wumva naba ngutunguye cyane ku buryo mwaba mutaritegura. ku ruhande rwanyu se urabona bizakunda cyangwa tubyigize inyuma ho gato nk'ukwezi? Agnes biramurenze agiye kwitwara ate nyuma yo gutungurwa n'aya makuru meza? ntuzacikwe n'ikiganiro Urunana cy'ubutaha. ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radiyo BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. kuyigeraho andika ijambo ikinamico Urunana official maze utange n'ibitekerezo. uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783 18 10 mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikuyemo ibice by'Urunana twumvise mu cyumweru. icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha.
barakoze bagenzi bacu bo mu ikinamico urunana bashoje ikiganiro cyacu. Mbibutse yuko abadukurikiye mu muhango wo kurahiza umukuru w'urukiko rw'ikirenga umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yongera gushyira mu majwi abo yavuze yuko bagifite ingengabitekerezo yo kwica abacitse ku icumu. Iki kiganiro cyari gihagarikiwe na Jacques Niyitegeka na Hejuru.